Johnson. Ko? Mark Johnson je u dućanu. Znam samo za Mark Jacobsa. Kaj? Mark Johnson je u dućanu. Ko? Ja ne vjerujem što mi se događa. Da, to si rekao kad sam ostala trudna. A ovo je san. Dobro, to nisi rekao, nema veze. Dobro, ko je taj Mark Johnson? On je glavni distributer za motore i dodatnu opremu u Evropi. Inglez, totalna faca, ja ne vjerujem kad radi uopće u dućanu. Pa možda je došao na vašu izložbu. Ma je, sigurno. Pa dobro, onda ga pozovi. Ma daj, Biba, ne zezaj. Daj, ajde, pozovi ga jer će me maltretirati do penzije s ovim. Ajde. Ajde. Te otići će ti, ajde. Hi. Hello. Hi, Mr. Johnson. My name is Martin Fruk, and I'm your big fan. And I have a small motorcycle shop and other stuff. And we have a small... Kako se kaže izložba? Exhibition. Exhibition u... A subota? Banane. Hvala, Biba. Banane. Thank you so much, but I can't come. Aha. Okay. Can I help you nekako? Actually, I need to buy some ham for my wife. That's all. No problem. Just wait. Vlado. Čuj, stari, gajbe su ti u... A pusti gajbe. Nego, daj najbolje šunke šta ima za gospodina Johnsona. Šunke. I ask for best. I like you very much. I see. You don't pay for the ham. I pay for everything. Okay? No, really, this isn't necessary. Do you wanna fight? No special desire, no. No. Just a second. Nadam se da je sve tu. Nemoj da si mi rezao debela još niti... Daj, žena ti je debela. Žena ti je debela! Mr. Johnson, this is a ham for you. If you want something else, I can drive you... Thank you, but I must run. See you. Bye-bye. Bye! Success! Ponižavajuće od ovoga. Jedino bi bilo da si se gol skinuo nasred dućana. Ti ništa ne razumiješ. Ja, a čini se ni Mr. Johnson. Nakon ovog, mislim da više nikad neće kročiti u ovaj dućan. Mislim da više nikad neće doći u Hrvatsku. Mislim da će nakon ovoga čak promijeniti identitet. Žena ti je debela, bite me. Johnson je zakon.